poitoma tongnai bobagrano bobagra chinbai chobak khai tongmani Tiprasa elakawo BC election yangai kebangma infrastructure development yang tongmani je fund rok block nu tongmani BC wo abron tino buskango lorai khayai seng democracy ni bisingtei seng fight khayai sini borono injustice ni justice nani bagai seng tini koksab lekha tai sini YTF ni naharmung sudu oro tini kebno MLA MDC EM namai simi khayania bobagra ni bisingtei Tiprasa ni kebangma bulukuro gobno poitosa yang mano constitutional solution yakaba sini nangkongmani greater Tipra land mo sing bubagrano yak fologoi yak subawoi bono logirewoi sing khai thangnani mon tini sing smai tanglami bijinti gatal kai tai sini je tripartite agreement Tiprasa accord je blog ni tongmani omonobo sing until and unless jem koyasa bubagrano without any failure sing nukha kebangma leadership ni bisingtei bubagrano poitesa ro kebangma sing nungmani yagulo YTF ni bisingtei singabo turuk khai tabo grassroots level tebo sini borono kubui nangkukmani o hawotamo sungamna rungani sungtai saimanani abno tino YTF no kaisa message suidi para kami amchayo je sini bobagra salbunumrum nini ani bagai wan sugui je samung khai tongmani samungno bobagra no logi roi samung khai nai tini YTF ro obon ti koktablai ambai kok sanan thang angke naidi IPF tiro sakabo date final ngai mania ang wana jago sengtebo khanaka kebangma borok rok Supreme Court thangai omhayo file khaika abo chini kungthai barani bisingono je BC election ta khaidi ADC election delay khaidi nei amhai file petition themo sunukha tai saibo mano karon sung abo siwo abo sung tabu sana naya abo lukurok aste aste turkabo sinai ini IPF tipanung teng BJP panung teng CPM pang teng Congress panung teng tamni bagai BC election engya tamni bagai tini area wo Tiprasa area tang development engya borok sao sabka sath sabka bikas abo tini Tiprasa area wo tang bikas engya karon tini sunukha BC election thangnai 2016 wo jengmani tabuksak jorangya ko sunukha jorawo corona virus ni kebama khayai phunuk jaga kintu tabuk bo virus tong tabuk paharo ekta no virus tongo a virus nga thansa virus abo praman thangnai ADC election je kebangma sanai saka 28 ni bising 28 tu bunai 28 ni bising 30 tu bunai kiaba lukurok public rok kebangma saka dokol khainai kiaba public Tiprasa rok si jotish to sikatabo sing tai kiaba dokol khaijagliya tai kiaba bai sing otosar khaijagliya sing tabo tai kiabno 28 na thangliya abono proman strai ke khaje thangnai ADC election abote kono kotal ka sajanai ko gya abono bobagra bosaka 24 jon MDC manman bai VIP level feeling tongyawoi lukurong bai samung khainani ini seng jotono sini 24 jona MDC rok area wo ongkhorei ground ongkhorei public bai one in one connection khai samung khai tongo haise NJ mansa khaibo thangnai karon temporary post MLA MDC lukurong no BC babangai no chongoi rohoro o BC bawo nung public no tam satisfaction ni samung khainai abo nung ese tongjak representative sungai nung no wansui samung ma khainai hisi bobagra bo sungna bono sungna direction bo ambai sung tini sini joto siklar no mone awareness ho je sung tangbaya bara tabuk bo samung tongko 24 ta seat man phaiman baino sung world cup ki seiman ya ko haisi sini world cup ti sanani jora tongko a jora sung sotik time bobagra no logi roi sung world cup boti sanai world cup ni fall bochane hne ang lukurona abos message namu sung haisi केवा पोइटोमा तोंगनाई बोबाग्रा चिनबाई चौबा खाई तोंगमानी क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना नई खुशियाँ।